Mayam Bukurumzari Adam Yingbiribasi Impact News ni Impact Health Link for a Healthy Manipur da Mayam Butaram Oksari. Ngasi Health Link ta puzarakliba topic asi psychological issues during the conflict. Habidi hauzik thokliba irang sina maram oiraga lanjena duna tongan ba relief camp singda lairiba changjafam lauduna lairiba inmate singna chauna khudong chadaba oina thengnariba psychological issues sing asigi matangda khana janabagi damakta ngasigi topic asi pukhachabani when ngasigi pukhachariba topic asigi matangda akupa warol khara thambina ba ikhogi studio da lengsin duna laibiriba expert asina Dr.Senjam Gojendra Singh Associate Professor Amadi Head of Department of Psychiatry RIMS Imphal ni Dr. Bohan Bamakta Taram Oksari Dr. Ngasi Akoina Lokochariba topic asisga Mari Lainana Hypati Huzik Irang Sinamaram Oiraga Tongan ba relief camp sing sida Changza from Lauduna Laiba inmate sing asida quite the common oina thingna ba psychological problems se kari oike Hypato Kangza Hoke. I hijage conflict situation da any conflict situation haidi community ni conflict kairo to society turmoil me am sida akoi puni wakhan ga nam se to mutik hengali asi hana su research to me am dum highway lai gram ni aduga conflict situation sida akoina any relief camp ta inmates ta akoi mafam kudi makta koni jeng matam da sa da tara de kundi akoi puni wakhan gi nam se tum na ina me am report to ki lai gram ne sida puni wakhan sida mok akoina minor psychological problem haigadra amna major psychological problem haitare minor sina huji ngaki wakhan puni kitang nuai taba mild depression dogedi hak tumba ya taba kitang wakhan leta taba anxiety gumba asina kitang minor ena chinge aduga kitang kano organa akogi eku stress reaction en tawrise akogi conflict ta nangruba hakthina na thingnaruba akoi mai gi mamang da tawriba lojiki chelakpa myam mai sakpa myam ada khana chana hana batu na myam su matam da mongda psychological akone acute stress reaction haise simu dum toine thingnei amana khwaidi sathiba haitare akone hoji khwaidi nu wari se sima conflict situation da war da akon post traumatic stress disorder haiba se concept se kuiram ne si akoi 1961 62 dagi psychologist psychiatrist myam na sigi kano se diagnosis se tawla amne ba the American Vietnam war gi matung da so war world war 1 2 myam nei kre ko si matung da sigi kano se puni wakhan gi post traumatic stress disorder haiba si post akoina akoi conflict situation so dan dum thini aduga hoji relief camp to myam su ko ni relief chacha myam da sigi diagnosis su akoina dum uba phange haitare sina minor psychological problem ai thamjininge aduga so relief camp su kuina lerpa matam da akoi gi situation adum worsen torpa matam phalak taw matam aduga dum no magi tandulita to help matam sida akoi major akoi gi sathiba psychological problem so akoi no uba phangje aduga khwaidigi kanu sidi akoi gi yaiba major depression se depression se wakhan nuai tabase adumati nuai te even moida akoi wakhan pikthaba dagi akoi siningba koningba atmaghat tawningba societal kanum lakpase sisho kadum thine kadu no se leraga kaduduna khon tawrise ko hope lerektaba akoina hujik word torekpa wordless orekpa hingbagi tungya sase lerektaba haitare khudamoina ngasi ai kanomtang panjage ahanama thene landa chelek pani hanje anjana haise hujik silekpa matam matungna aigi family amagama fauna su tonga tonba relief camp lekre aina chahi kuntra ni pu hona pajum sarak pa myam loi mai thaduk pi gre ado ai su hujik mitu samagam dre mi du samaga hujik hariba podo hanjan hana ubu phangba haitare akoi pang su tu uisala su hope sele ta sibna farge khalakpa simba se post traumatic stress disorder hana kuni singi ko sisu khara siber form da lakane ba doi mi khara na muk si pochna tandule ta hanjalak ta dia kugi nisang sa chawi matang su substance use dum hingala ba sisu kun tu ne thene sidi dogedi hujik hariba anxiety da muk akoi anxiety ha kun akoi mi pai ba pakhat pakhat na ta ba to type jam sure haitare generalized anxiety kaim lai tabda wakhan kan da khan ba ati wakhan khan ba gi kari da khali nu khang da ba akon si generalized anxiety hai si su akoi gi relief camp da kon to ni thene aduga amana anxiety da mo akoi gi panic anxiety hai se khawdana ma se ai wan thadi tawba khawdana ai si so phundi torokpa khawdana ai se sidor ge khalakpa panic anxiety hai se adugi kharana mo phobia haitare paki takiba mi si unaning da ba anong mi thengna ning da ba
adi poche mohoi da paki da doubt tam leiba mi se phaga da paroi da mi se puning da ba haida da se mana khara phobic anxiety su khara dum akon thena jai